अहानबदा मरुब पाव नागा हॉस्टेस तरुके अचुंबा वायल फंगलो हाइना अनसम सिंधुना वाकत खोंगचत चतख्री अरामबा टेंगोल की थौमी ओन फाजन खिबगी मायोक्ता तोंगान तोंगान माइकई कयादगी यानिंगदबा फोंदोरकली खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोक्चरिबा नुमिनांगी मणिपुरी पाव मियंग ताबिरिबा पुमनमपु अहान मकदा ओंगशमुम लिरना तराम नोक्चरी हौजमियाम द पाव मचा खाइना पिजरी नागा होसे सरुकी अचुंबा वायल फंगलु हाइना अनसम सिंधुना वाकत खोंगचा चतख्रे हौखिबा मेगी तांग 13 दा लैलोन वाईफाई दगी फाकिबा नागा होसे सरु तमथिना हातोकपिकिबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना अचुंबा वायल फंगलु हाइना अनसम सिंधुना ngasi इम्फालदा खोंगचा रम चतख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा सिंगतो नागा होस्टेस सरुकी निहात के चुंबा वायल फंगलु लमदमसिदा अथुबदा इंगतप्पा पुरकनबा होटनगदबनी कोकी मिलिटेंट सिंगा खुयक पिनरिबा शु एब्रोगेट तौगदबनी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर 𝐭𝐿𝐴 महाकी फॉर्मदगी लौथोकदबनी KNFP बु टेररिस्ट नि हाइना लौथोकदबनी हाइना तक्षिंखी serving to the world that we are peace-loving people, and the government should not take advantage of our peace-loving and keep on denying or taking granted of the demands held by the Naga people in line with the Charter of Demand placed by the United Nations. Even after 30 days, the government's failure to book or to arrest even a single culprits or perpetrators who are involved in the abduction and brutally killing of those 6 Naga hostages is very unfortunate. And the association views this as that the government is not sincere enough. We are confident that if they are sincere, if their intervention is very sincere, the perpetrators and all those culprits who are involved in that heinous crime will be arrested. So the LSAM is organizing this mass as a sort of peaceful demonstration to express the voice of the voiceless people, the voiceless Naga people, and the 6 Naga Muslims who are kept in the hospital, demanding justice. The immediate justice, arrest the perpetrators involved in the crime. And in the line of the United Naga Council, we are also demanding the KNFP who is involved in this crime. Serving to the world that we are peace-loving people, and the government should not take advantage of our peace-loving and keep on denying or taking granted of the demands held by the Naga people in line with the Charter of Demand placed by the United Nations. Even after 30 days, the government's failure to book or to arrest even a single culprits or perpetrators who are involved in the abduction and brutally killing of those 6 Naga hostages is very unfortunate. And the association views this as that the government is not sincere enough. We are confident that
if they are sincere, if their intervention is very sincere, the perpetrators and all those culprits who are involved in that heinous crime will be arrested. So the LSAM is organizing this mass rally as a sort of peaceful demonstration to express the voice of the voiceless people, the voiceless Naga people, and the 6 Naga Muslims who are kept in the hospital, demanding justice, the immediate justice, arrest the perpetrators involved in the crime. And in the line of the United Naga Council, we are also demanding the KNFP, who is involved in serving to the vote that we are peaceful people, and the government should not take advantage of our peace loving and keep on denying or taking granted of demands made by the Naga people in line with the Charter of Demand placed by the United Nations. Arambay Tengol ki thomi ahum fazin ki ba yaning de haiduna Kakching district ki manung chana laiba 𝐶𝐿 apunba mairapai bi na sinduna lamdam madu gi mairapai bi singna 𝐶𝐿 gi ningol khongda wakat mi famfam khri khongjang adu da yaukibi ningol khong mairapai bi gi secretary mayengbam thoibina haikibada disingani kunhumdoi gi me tang ahum dagi khanghaudana thokiba irang asina maram oiraga miyoi kaya lanjana relief camp da hojik leiriba asida sunatana maitai ge yum kaya mai thakiba asi security singna chection ngak senamlabadi thoklamdaba yai lengak ki chection haudabadagi Arambay Tengol amadi khungak pa kaya na ngak senduna rakhi Manipur governor na khungak pa sizinaramba Khulai Singh Pikhalau aduga icha singbu tangdu leitaba punsi amada leiba yarani hairepadagi Lisingani kunramanga gi February ki tang kunmanga da government ki kuthangda Khulai Singh loina pikhat kibasi mama oibi singh na khangi icha singh na tangdu leitaba lining laishonda pukning changna leiraba matamasida maram chadana faba punba tawakliba asi mama oibi singh na yaningde masigi thawong asi santi purakna banate hena mai chakna bagi mai chubani haina mama oibi singh lawi aduna lengak na hojik phazaliba Arambay Tengol gi icha singh condition amata yaudana thadopirau haina phungdoraki maram sadana kogi isas Arambay gi isasing phajin kiba kanisat amata yaudana thadok piu Manipur sarkar gi hojik oiba thawong akoi yajaning de khangaudana thokiba me gi 2023 gi me 3 dagi khangaudana thokiba adagi maho kogi maitai gi yung kaya tumna mai thakiba adagi mioi kaya lanjena haliba relief camp da le haliba khudong thiba tholiba angang nugi kaya awaba tahaliba punamakse sarkar gi section daba thawong amadi security singi section daba thawong na makoi gi thausa daba duty makoi gi mapung phana makoi na section na tagu dagi thokiba ngaktani punamakse aikoi gi khungak pa isasing Arambay isasing jina thokla kanda aikoi Manipur sibu ngasi oiba phibam sta kallaga thambiram bani aduna 2025 February 20 da akoi governor na akoi isasing na paramba khungak pada sizinaramba akoi gi iraiba iram da mukanna ba onna bada sizinaramba Khulai Singh Pikhalau aduga condition amata laitana makoi bu gyan taba tangdu laitaba punsi amada leiba yaragani haibadagi akoi gi mama baiba akoi mayamna isa singsibu akan ba pressure pi duna makoi bu tangdu laitana leinana ba tangdu laitaba kunai samaj ama oina bagi damakta mama akoina witness oirakanda Khulai Singh sarkar gi mapamda sinajaki bani akoi isa singna hanagi punsida tangdu laitana social worker oina makoina lining lai chonda pungding changna akoi gi ipur pukanna ba hona dana asong santi leina leiraba matam chida khangau dana isa singu phajan ba punjinba tawpase mama akoina yaningde masigi thawong chidi kaima makhata na kaima chathara kota agadi mama akoina lemna lai thak lai thoi masi santi purangna ba sengna hayagadi masigi thawong je santi purangna bagi thawong nate hena mai sakna bagi mai chubani haina koi imai be mama oi be akoina lawi aduna ngasi mama oi be akoina witness orakanda sarkar gi mapamda governor gi mapamda akoina sinagiba Khulai Singh akoi sakhini aduna isa sing condition amatta yaudana thadok pirau Arambay isa sing phaba yare haiba wapon se si vidyagi phomda tham
Arambai Tengoloi ahom fazing kibagi mayokta Thobal apunba Maira Paibina senduna Thobal Mela Ground da wakat Khongjang Changsin Khri Khongjang adu da sarugya kibi Kongbam Ongbi Machaulei Bileima Secretary All Yaripok apunba Imalupna Paumi Singh da Fongdorapada Arambai Tengoloi Singasi Haukibali Singani Kunumdoi dagi Haurakiba Khutsim ki ihoda Yelaumi Singbu Kanjana Bagidamakta Chongthoknaba Mama Singbu Makoibu Thokpada Ayaba Pikibani Isagi Yumai Tharaklabadi Onsinduna Mayuk Naba Masana Tabani Arambai Tengoloi Singh Tungi Asa Lairiba Ngaktani Masida Irangasibu Sawaliba Singh Yelhomi Singda Onsinduna Tamthiba Thong Chathaba Singduna Kangkhatlaga Maralaitaba Masana Masabu Ngakthoknaba Hotnariba Singdana Onsinduna Faba Punba Amadi India gi proxy war Chathaba Yaningde Makoi Home condition Amata Yaudana Thadorakadabani Karigumba Makhatana Arambai Tengoloi Singbu Faba Punba Chatharaklabadi Mama Singh na Tumina Lairoi Manipur Pumba Ihau Horakani Haina Fongdorakli Haukiba May 2003 Tang Ahumdagi Haurakiba Akogi Khutsemgi Oiba Akogi Ihau Laibaki Ihau Community Sing Tokai Tokai Tanaba India Lengak na Kanna Siliba Lalong Asdesra Akogi Purup Akogi Izati Akogi Iyum Akogi Iramdam Isana Ngakchana Bagidamagda Kun Ngakpa Amadi Arambai Tengol Haidana Tokiba Isa Sing Ibung Sing Ibung Ipa Kudingmak Masi Akoi Mama Sing Akoi Kuna Makna Yaraga Isa Sing Kun Ngao Akogi Iramdam Akogi Iraikai Akogi Isa Ishu Akogi Izati Akogi Purup Masi Di Nong Nong Magimi no Kudum Chansilak Batare Haidana Akoina Yelhomi Kudingmak Akoina Akogi Kudong Zaba Si Mina Lokshan Kibatare Yelhomi Mut Kibatare Manipur Laimai Degi Kanglai Paki Laimai Degi Akogi Yelhomi Singasi Mang Kibatare Haidana Akoi Bukanjana Bagidamak Akogi Yelhomi Singbu Indigenous people Singbu Kanjana Bagidamakta Akoina Tukhan Kiba Akoina Makut Paidana Namalai Bak Kaluro Haidana Tagiba Akogi Isa Singasi NIA ki case ni adugi case ni Haidana Matang Maram Laitana Pagalakba Aigi Iyumda Kanagumba Amana Aigi Iyumai Tarage Haitaragade Ai Chongthoga Thang Pairaga Mido Halubatam Yalubatam Maram di Aigi Iyum Aigi Isa Ishu Aigi family Aigi Imunung Kanabagidamata Asumna Tokiba Mi Ase Maral Laire Haibataragadi Akoi Kangduna Tumina Laibanga Moy Mama Moina Aigi Furuki Izatigi indigenous people jing makal makha kyagi lalong season aduna India government amasung kuki narco terrorist singna makal makha kyagi lalong season na halak patupakpa makoi naga isina sing daruk matum kakduna halaga mafam marang khangdana akoi post mortem tawbo bo ya da bibam dan lehalakpa loina na ngarang mafam dagi ahing nongai da sakaga etigi chilraw sing khungak pasing mafam marang khangdana hagalakpa masi akoi strongly condemn tawi Hariba Music Asia condition Amata Yaudana Hadokadabani Habate Koi District Masiki Makai Haizari Hagiba Music Asia Tungi Generation da Tabak Toba Yariba Tungi Mirol Semba Yariba Nupi Angang Tidana Mazati Mapurup Kanbanga Makadaba Mewing Haktani Masi Akoina Masigumba Generation Mang Batabak Akogi Youth Singbu Exploit Tawbagi Destroy Tawbagi Indiagi Proxy War Gi Manung Chaliba Akoi Sigi Agenda Si Kudak Tagi Lepiu Karigumba Hariba Mewing Humase Condition Yaudana Haduk Pidaba Taraba Loina Makhatana Kulngakpa Madi Arambai Tengol Gitsil Naushing Paba Taraba Adu Ibataragadi Manipur the Kanghau Ihau Kanamata Stage Ling Bayaroi Mantri MLA Oigera Amma Oigera Indiagi Achowa Akogi Cobra Oigera BSF Oigera CRPF Oigera Ju Kanano Oiningbo Oigena Madugi the Lanting and Mama Koizik Ling the left and a lady Masiki the Masik Hanjin Biu Hanjina Langi Baton Tabigenu, Akoi Santi Pami, Akoi Hingsa Pamde, Akoi Kuki Gumna, Mi Matuka, Halaga Zabangamba, Pizza Bangamba Zatido, Akoi Dinate, Aduna Akoida, Hanjina, Langi Baton Tabigenu, Loinana, Hosik Lady, but Piba Masidaiza, Eti Itil now, Isa Sing Kudingmak, Kulai Tadoga, Lining Lashon Gitabak Taurage. Mazati Mapuruki the Magda, lining like Shul Taramagi the Magda, Akogi, Akoi Inat lining stays, Akoi, Puning Jamjalage, Haidana, Governor the Kulai Sinadana, Mama Lishing the Saki Oiraga, Tamgraba.
पालिबा लेंगाकना अरामबाई टेंगलोई सिंह फाबगी थबक तौबिगनु हाइना तांखम अवांग लेकाई मैरा पाइबी सिंहना अपील तौरकली ngasi Manipur Press Club ta phongkiba paugi mifum amada मैरा पाइबी इमा अमना फोंदोरकपदा अरामबाई टेंगलोई सिंहना हाना पाइरंबा खुलाई फावबा लेंगाकता खुसिनदुना येगनबना खुद थारकलबसु ngakthoknanaba ngakthokतना माना हिंगनबा लंबी थीदुना लेरबा मतम असिदा ओनसिनदुना फाबा पुनबगी थबक असि अमुक हना तौबिगनु अमदी फाख्रबा सिंहबु अथुबदा थादोपिरउ हाइना लेंगाकी पुनिंग चिंगसिलकली ओइना इमालेबा कन्नबीदं चोंथोप इसा गातनी मखोइन सुंबा दुमाइना वाबा मतमदा इसिलिनाव कन्नबा इमा कन्नबा बिसन कन्नबा इनाव कन्नबा ना होलदना लेगिबा मयादुबु ngasi मदद वागे मयामदो थीरगा नोगी मराजी पिसत सुम फारागदी अखोय कितंग इंजरे साथी लेना नोंगी हिंगना पाइना सुर नोंग तालिबा खोजिबु साथी अमु हंजनगी महता अमु येबा साक्षी पीरगा तौरगदी अखोय कमाइनी हिंग ngमदोनो अदुना सी सरकार को फन हाइजनी बदी सी के थबगे सुमासुम तौरगदी अखोय साथी पुछुगा ngमरोय अदुना कोने सरकार हाइजगदबदी सिंगमजे मतुंग अमन तोबिगनु खौराइबा लेबा खुदिम लेबा मणिपुर द लेरिबा इसा इसु पुनो कुसमाइना थी फाबसे तोबिगनु मखोय मतम लोइगरे हाना लोइगरे नोमै ओइरो अमा ओइरो मागी लेकाई मागी जगह की ताछन लगा अखोय लेइरो पुलिस स्टेशन सिनबा याव बयान तौदना अदगी अरामबागी जु पुंजल लगा मोय लेइरुबसु यावी लारुबसु यावी अदुदि तमखोय ngमद्रे मयाम तो पुंजल लगा सरकार सिनदना पथन दगी सिगु थबक से मोन तौरनो हाइदना सरकार के यानरगा लेदना ngasi लान काप अजु उगिना काप अजु कनाम तन ngasi लान या थोक्त्रबने चत्रबने माइ मागी सिबा यादबनिना हिंगना बाइ सामयाले थबक सुदन नोन सदरबने बा मसिदा सुमाइ सुम तौरगदी कमाइना खु हिंग ngमगनी अदु सरकारना इंडिया गवर्नमेंटना मणिपुर गवर्नमेंटना सिगु पोसे खितंग थादबिरगा तौबिदनबा अखोय ममा मया तरफतगी आइना अमोन तौबिगनु फागी पिचाजिंगिसु कैसु अमदा तौबिदना फुबा चाइबे तौबिदना अमु नौ इचाजिंगी थुना थादोपिओ हाइदुना आई लैरिबा सरकारगी अमदी एनआई माइकेदगी आइना ममा मोइना आई नुनुरि काय खुनबो लोइना आइना हौखिबा निमित्की अयुक अंगनबदा एनआईए अमदी कंबाइन टीम अमना एटी गे मेंबर अहोम फाबगे थवंगदु यानिंगदे अथुबदा टेक्ता काइदना थादोरक पिरकनबा मारी लेनबा लेंगाकी मफमदा तिनसिट रोड अपुनबा क्लब मैरा पाइबीगे माइकेदगी पुनिंग चिंगसिलकली हौखिबा लिसिंगनी कुनुंगदगी मे अहुमदगी कुकी सिंगना मैटेदा लांदारकपा युम मई कया थाबा मियोय कया थीबा खंगंदना लाक्लिबा अमदी मसिदगी हेंदोक्तुना नागा मिचों कयागी पुंसी तेमसिनरपा मपुमोइना लमदमसिगी येलहोमी सिंगदा हिंगबगी हक मांगहलखिबा अफा फबक मखनगी खुलाई पाइबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मथक्ता लेंगाकना कंखतुना थंबगुम लाक्लिबा असिददी करिशु एक्शन लौकतना लाक्ली अदुबु चमजरबा नहा कयादा पुंसिंदुना मसागी सिनफम कया थादोक्तुना मफुरपु कंदबा यादे हाइदुना नहा कया थोलखिबनी मखोइना इमा लेबाकी दमक्ता थवाई थांगदोक्तुना कलखिबनी असिगुमलबा लेबाकी दमक्ता जंक्शन जरीबा एटी गुम्बा लुप अमदा यंगसिलकपा हाइबसी तिनसिट रोड क्लब मैरा पाइबी सिंगना हाईली कंडेम तौवी मणिपुर लेंगाकी गवर्नरना मियामदा पीखिबा थाजबा वांगहनबा अचुम्बा नते मसिना मरम ओइरगा मियामदा इहौ अमगिदमक इनवाइट तौरोइदबनी मरमदुना लेंगाकना लुमना लौदुना एटी गी मेंबर सिंगदा फाबा पुनबा कया तौरकलिबसे खुदक्तगी लेपकदबनी हाइना तिनसिट रोड क्लब मैरा पाइबीगे माइकेदगी फोंदोरकली ꯀꯛꯆꯤꯡ District Bar Association Bar Council of Manipur ga puna kusamna sinduna role of advocates in a society amasung fundamental rights and fundamental duties haiba hiramasida ngasi nongmagi oiba district level legal education program ama Kkaching District Court Complex ta leiba Kkaching District Bar Association ki office ta pangthokri Thauramadu the Chairman Bar Council of Manipur Sarangthem Brajabihari, President Kkaching District Bar Association Nongmaithem Madhu Amadi, Junior Magistrate First Class cum Civil Judge Junior Division Kkaching Nira Sinamna Thauramappu Singh oina sarugyaki. Ngasi pangthokiba legal education program aduga mari leinana Nira Sinamna phongdorakibada landam asida santi leiba dispute leitaba society ama oihanbada advocate sing asiki thodang asi yamna chawi amadi maru oi courtroom dagi hendok lakpadasu
legal awareness loinana victim compensation gumba hiramda miyam gyan tahan badasu advocate sing asi maru yamna oirei loinana aikoi mipum khudimagna constitution ikai khumnaba fundamental rights amadi fundamental duties asi masak khangna chaminasi Supreme Court nasu right to life liberty to personal life ki maramda kana thabak chathariba paikhatliba kaya sisu miyam gini haiba wafam su phongdoraki ngasi pangthokiba legal advocate education program aduda advocate chairman legal aid and legal education committee bar council of manipur 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 thoramadu gi nunggi oiba warol phongdokhibaga loinana advocate chairman disciplinary committee 1 bar council of manipur lariging bam jainta roina role of advocates in the society haiba hiramasida amadi advocate chairman administrative committee bar council of manipur FA Khalidna fundamental rights and fundamental duties haiba hiramasida wangangki हानादगी लुहोंबगी मतम लेपनादुना लैरबा नाहा अमा पुलिस की कांगबुना वारी सानसी हाइना इमुंगी मियोय सिंगना पुलिस स्टेशन दा कौरबा मतुंग CRPF अमदी NIA दा सिरखिबगी मायोक्ता ngasi मियामना खोंजंग चंगशिनक्रे मरा लेतबा मियोयबु खुदक्ता थादोक्ट्रबदी मियामगा लोइनना अकनबा खोंजंग सिंग चंगशिलकपगा लोइनना थौदोक असिगी मतंगदा नॉर्थ ईस्ट विंडो की कॉरेस्पोंडेंट 𝐶𝐸𝐯 मंगांगा वारी सानबगी मतुंग इनदी ngarang mayang इम्फाल पुलिस स्टेशन के कांगबु अमना उचिवा वांगमदगी निंगथौजम मोमोचा कौबा मसागी चाही 18 अपोपा सेलुंगबगी मयुमदा mayang इम्फाल पुलिस की टीम अमा लाक्तुना अयुक पुंग 10 फावबगी मनुंगदा पुलिस स्टेशन दा लाक्नबा इमुंग मनुंगदा खंगलमखि हाइरी पुलिस खंगलखिबा अदुगी मतुंग इन्ना निंगथौजम मोमोचागी अपोपी ममा निंगथौजम जांदो देवी अमदी मयाम्बगा लोइनना मोमोचा पुलिस स्टेशन दा चतुना वारी सानकी हाइरी वारी सानबगी तुंगदा मोमोचा CRPF अमदी NIA गी कांगबुना अमुक फाजनखिबनी हाइरी निंगथौजम मोमोचा फाजनखिबगी थौंग अदुबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi uchiwa achouba leiba kaithelda miyamna wakat khongjang ama changsinbaga loinana pendaba kholau kya laukhri wakat khongjang aduda sarugya kibi momocha gi apopi mamana machanupabu पुलिस ता कौरगा फाजनखिबगी थौंगबु अकनबा मौंगदा यानिंगदबा फोंगदोक्खि मियांग खोंजंग अदुदा सरुग्या किबी उचिवा अपुनबा मैरा पाइबिगी सेक्रेटरी थोंगाम इबेयमना फोंदोरखिबदा मोमोचाबु पुलिसना वारी सासी हाइना कौरबा मतुंग NIA दा सिनखिबा अदु करी मरमगिनो माकी मराल करिनो मियांदा खंगहलु मोमोचा मराल लेतबा मियोइनी लेंगा गसिना मिचा मियांबु फारगा NIA दा सिनबगी थौंग यानिंगदे मराल लेतबा मियोइ खुदक्ता थादोकदबनी मदु नत्रबदी खोंजंग चंगशिनगनी हाइबा यावना वाफम कयासु फोंदोखि ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯆꯥꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦꯅ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯥꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯤꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯕꯨꯔꯥꯗꯅꯦꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯨ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯎ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯔꯛꯑꯣꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯉꯥꯏꯌꯨ ꯅꯆꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔ ꯆꯠꯈꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯇꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ थोड़ा मोइना मुहाइरे अखोइगिदि लोइरे सिदैसिदा होरेन पुंग अनि बाउ इमाना गाइरगा चमिनाउना इसा पुदोरेने र नुकसान मै थोकै साबदुदा इसा गाइरि मेनैना गाइरे दु मोइना इसा पोलक लाइजि करि मरगिनो ai जाते हाइना सिंगल पाइरेन लोंगना बाना कुथि एक मचना बने इसा दे करि सुतौनते मोइने इसा की मतक मरान सिबदे इसा पुतोबिरौ ngati nimita isa singabiyo mama ai singla mai sai matau da taba gamde kari gino mayam na ngonda tawiri jibo jingu karai da kari na iram da bunga pi sembiri ba isa sing jibu mara le tabu sing nong nong gi sum phabiraga sem sai pi na karam thamoi da pen bo oi riba athuba matam da irang ji yana bamu pubirau adu natragadi lam lam khuding maki irang haurakna ba paton to birakanu irang loidri noina paton je sum hanjal jan tawramne akhoi ngahalakina dum phammani momosa thadok piro atei momosa misamni ma luhong gadu leiriba angang ni waru pot puraga leiriba angang ni momosa thadok piro ngasigi numita thadok piro
ngasi numita thadoruk ta taragadi akoi hayengdegi akan bukpungjeng changjalkan mosa se adubu ma phuji basi kari maramgi no adugu maral leitaba angang jibu phabiri ji kari gino imai bel singi site tagi masi ma akoi hangjari amasong misam miram jibu sum no monong gi sum phara agadi karam haina isa singti karam haina leibungam gani akoi manipur government na tawbiri si kari no momosa maralite momosa thadu piro thadu ragadi akan bak khongjeng changjhalakani akoi maramdi kaino haibam tamda angang ji micham ne ma marale ragadi mama na mayamba na mabu puruga chatgadra wari sana jila o haibudugi mama ga mayamba na puruga chatpani adudagi heta ngamme na angang bo du maine heta phajalaga thamaga maralam si biji tobi ganu leiba irang hona bathabak patun thabira kanu akoi yam wana hingjari bani buji Cingdadi ngarang nahan daju naga taruk phajal mangal chung pakthal semaga thongaga bo pijarak tar hujung si jenim sa layeng nari adugum bo miyo di phadraga angang mara leitaba angang sing sum hanjalan jan thira ga phari si bukarino akoi state government ji kari dawlai biri de tabi da bro chief minister sahib pu tabi da bro mayam jin na tawi bcha wari bisi upi da bro irang hol birakanu Submitter Katak Orishagi Administrative Control Makhada Purple Fest 2026 Department of Empowerment of Persons with Disabilities Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India Juvenile Justice Board Complex Tagyal Imphal West Composite Regional Center for Skill Development Rehabilitation for Empowerment of Persons with Disabilities Imphal Kusamnana Sinduna Ningthaukhong Higher Secondary School Bishnupur District ngasi pangthokri Thoramadu the Manipur Government ki Home Minister Govindas Konthojam Manipur State Commissioner for PWD 𝐋𝐢𝐯𝐞 DC Bishnupur Puja Elangbam IAS Social Welfare Department ki Director 𝐶𝐻𝐸𝐷 Ningthaukhong Higher Secondary School ki Principal T Pusparani CRCSRE Imphal ki Director and Khoibina Athoiba Mitung Singh oina saruk yakhi Thoramadu the person with disabilities singna makhoi na hijaba cultural program sports competition exhibition music performance kaya sudki loinana chali bachari asida bosem amadi kosem lauba exam singda mai paklaba PWD Mahiroi Tarada former IED coordinator Mayanglambam Shandhyarani na donate toba differently able students singda piba Mayanglambam Arvind Kumar Singh Memorial Award 2026 su yenthoki Tharongni Warolda Minister Govindas Konthojam na fongdokibada Malemasi angapa fangna chokot lamjilda ohong beleide adubu differently able persons singna angamba thabaksu tawhanduna angamba functionaragani napigani functionaragadi chokot lambida hena khumang chawshinba ngamgani mima nadre manade haiduna mayam laktagi intokuna thambadi ishona suyaroi mayamasi punsilaga yauminaraga chokot lambida mangjil thaba ngamgani Persons with disabilities sing hanadi khudung chaba fangba yamna walami class 10 dagi hena tamfam leiramde hojikti 12 fawa tamfam leire aduna honglakli ba mayamsi kana beloba haiba tai loba ngamba tai ishona miyoi khudimak chap manaba power pirai maduda khara khena halakpagi wani uba ngamdaba miyoi singna ningsingba ngambagi pangal heli baramasina ishona aikoi semlakpada chap manaba power pirai khangba changi Amana amapu hanthana khaloisi haiki akanaba mitunglengi warolda Social Welfare Department ki Director 𝐶𝐻𝐸𝐷 MCS na fongdorkibada aikhoigi leibagasi chokhat palaibag ama oina hotnabada differently able persons singsu yauhanduna mana ngamba thodang lohhanbada aikhoi khudingmakna piba yaba mateng sing pirasi haiki asanba bigi leidabalo aduno pai khataw Mahayam, nain hajari bari, amu buhay koi rat degi mahiba apawa lupa mahai ay hajar roy rat degi hajar raga mayam politics wangan wedding lagi, mahana bari budal ampa tabda, yang na prominent oyo person na it was already published in the newspaper in our local this one Delhi also, mahana hayam You can donate your eyes, not your vision. Si ko ay si ay music na mo ay donate ko ni iya
ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯖꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯝꯂꯕ ꯀꯥꯟꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭रिꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ Purple Fest 2026 Festival of Inclusion se yamna mai paakpa oirasunu haidana yamna ishorda kharamjaba loina mayam puna bu kharamjari jai hind course wege to sigi tudum chamu lobiba aduga kagi legal psychology course so wege athuba madanda CRC da du wege khangoni sida so wege tudum chamu si dum lobiba aduga wege Constitution na piriba wege fundamental rights ki banu lam wege equality of opportunity ki makhada wege government ki job ka अगर रिजर्वेशन का होराइजोनल पॉलिसी होगा होराइजोनल लेवल लाइक पार्टी के अंदर को होगी ओबीसी अदगी एसटी एससी जनरल होने लगे है सी मरक मान पीरी पार्टी के अंदर मरकता अदो ओबीसी मरकता अबगी फिजिकली एबल पर्सन की अबगी खुदोंजाबा रिजर्वेशन पीरी से सिसु अबगी लॉबीयू मरोइना अबगी मणिपुर दी अबगी पीडब्ल्यूडी की अबगी रिजर्वेशन से अबगी मेंशन का नमदे नमदसी का इनका अपना मरक का अपने ड्रॉप आउट इतना हुआ क्लास 3 तो होगा ये तो एक ड्रॉप आउट इतना हुआ सी के समय तो बीते हुआ फिर लगा का पीरी बार को दो चार स्कूल सु क्लास 3 पढ़ल आदमी अधिक तो पर सरकार ने पीरी बा माय बैग स्कीम सिंह से तो दिन में ना पेरेंट्स के जन में कहीं शो कोई अकल लगे एनजीओ सिविल सोसाइटी में कहीं शो मीडिया में शो अबगी मासिंग अवेयरनेस पीरगा सिगी खुदों जाम से लोरगा अबगी समाज असिदा इंक्लूसिव होइबा फिजिकली एबल पर्सन सिंगसु यावा मखोई जो सर चप जाना फंगबा समाज अमा होइबदा होइ खुदिमक थोदा मोमि नसि हाइबो फमजे थामजरे Youth Brahmapur Imphal na nauna Rajya Sabha gi MP oina khalaba adhikari mayum Sarda Devi bu okpagi thoram ama pangthokri thoram adu da thokchom Saitabata Singh Speaker Manipur Legislative Assembly Kongkham Robindro Singh MLA Mayang Imphal AC Laurembam Rameshwar Maitai MLA Kairao AC Sheikh Nurul Hassan MLA Khedrigao AC amadi adhikari mayum Gitchandra Sharma President Youth Club Brahmapur Saruk Yakhi Siyaswagi Manipur may hogar chapa Manipur state assembly may sanga aba adum baprajas na fala mata oina nabi sorok kathoka na law matam dumak ay Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki state asli youth ki president oina thokuba matam do dasno halingai leitana tuman ba political party mayam amana adum ba ay koi Muzariba Hamaduna Maramora Tanga, Equadiana, Kudon Chiba, Awaba, Adu Bayana, Tenara Patanzama, the Makori. Sumantana Amuksu Party President, Director Head PV Vase, Kasena 2001. 2001 Director CPB Raga. Yamna athoba matamda election ama thenna ba matungda gidi 2003 da gidi ai ko emak iran sila kra aduna aina leader pada yamni na deso hani ngai le jade ai automatic ai constituency lora na ai ireka lai ba hala dum singa tangkap kudin makta pumin thawat kita adwa hawgiba aduk saw ba iran adula yung dalaiba adumba ekoli miyam aduna hayran maboy sama ay nasi bawa makaw banalay masikay no haga matangga lagay sidi tasena sarda gi bichang ngakto ore haygana mayam duna hayla pukan maduma ay gi yana saw thok sabagi tanjama khapoi gi hagado
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇꯨꯅ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯔꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯏꯆꯦꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯂꯛꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯏꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ 이마스ing 이제sing पुनमकुसु आइना थागतपा फोंदोकजरी काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा लेंगा की तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगना नासामुख भारत अभियान विकसित भारत की पहचान हाइबगी थीम की मखादा नासामुख भारत सप्ताह कैंपेन तोंगान तोंगानबा पब्लिक प्लेस सिंगदा पांगथोकलिबा थोरमदु कैसांपाट भारत की स्टेट खुदिमक सिंबथुंगना ड्रग एब्यूज सब्सटेंस सिंगदगी ngaktokpa hakchang fana drug free lifestyle ama oina leiba asigi mipum khudimangna leinabagi pandamda pangthokpani campaign asi international day against drug abuse and illicit trafficking ki thoram pangthokadoriba lagliba jun gi tang 16 fawba leptana pangthokadabani hairi काक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल सेनुना काक्चिंग बाजार की मनुंगदा सब्सटेंस एब्यूज की मरमदा अमसुंग निसा लेतबा सिजनदबा खुनाई अमा ओहेनबगी पांदमदा निसा सिजनबगी मायोक्ता अवेयरनेस कैंपेन अमा ngasi पांगथोखरे कैंपेन असिदा केएमसी की स्टाफ सिंगना सरुकियादुना बाजार मनुंगदा कैंपेन चथकी हाइरी अमरोंदसु डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट काक्चिंगनसु डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा ड्रग फ्री अवेयरनेस ड्राइव अमा पांगथोक्तुना लंदम असिगी प्रजा सिंगदा निसा सिजनदबा नुंगाइरबा पुंसी अमा ओहेनबगीदमकसु अपील तौखी अरानबा थबक तौरगा कैदौनुंगदा वोट काबा ngamgadaba nate achumba matam खुदिमक्ता माई पाकदबनी हाइना हैरो केंद्र की एमएलए डॉक्टर थोकचम राधेश्याम ngasi फोंदोखरे वाफम असि सलंगफम कांग्यामबेम मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगतोकिबा सलंगफम दगी अतोपा दल कया बीजेपी यावरकिबा मियोय कया ओपगी थौरमदा फोंदोकिबनी ngasi बीजेपी दा यावरकिबा मियोय सिंग इमु मौद्रामाथोयगी वोटर्स चाइनीगा हुमरानी थोय नि हाइरी मखोइसिंग अदुगी मनुंगदा एनपीपी दगी इमुंग कुंट्रा की वोटर मौद्रा तरुक अमदी आईएनसी दगी इमुंग हुंफु माथोय की वोटर चामगा हुमद्रा तरुक नि हाइरी ngasi बीजेपी दा यावख्रबा मियोय खुदिमक केंद्र सिगी एमएलए अमदी बीजेपी हैरोक मंडल की प्रेसिडेंट ना बीजेपी की लेंयांग यान्दुना तरामना ओखी थौरम अदुगा मरी लेना एमएलए ना मखाताना फोंदोखिबदा महाकना पुलिस की सर्विस ता लेरिंगै चीफ मिनिस्टर की एस्कॉर्ट कमांडर ओइना डिस्ट्रिक्ट की इंचार्ज ओइना रासिटी दल की मीटिंग कया ड्यूटी तौबा मतमदा अमदी पॉलिटिशियन अमा ओइरबा फावदा अतोप केंद्र कयादसु ngasi asumna asuk yamna changlakpasi amukta thengnakhidri haiki masi pomdama asi salungfom gi leiriba बीजेपी की वर्कर कयाना कन्ना होटनाबिबगी मथक्ता प्रजा सिंगसु बीजेपी बु थाजबीबा असिनने हाइकी ngasi changlakhiba miyam asidagi ana ayek yaubana lakpa ngamdana kayamasu yauhuri haina salungfom gi praja singna haibirapasu leiribani makoisu noma taramna opagi tanja amuk lorakhigani hairi asita sunata kendra sigi atopa mafam kayagi BJP da changlaknaba ngaiduna leiri haiba wafamsu fongdoki ngasi gi thoramadu da BJP hairok mandal gi thaupuba sing kendra sigi polling kayadagi masing yamlaba thaupuba sing mahila gi worker kayasu sarugyaki Students Federation of Kanglaipat
SFK haina mingthonba mahiroi khunai gi oiba mahiroi gi lup safongkri hariba safongbagi thormatuda mafam kayadai club ki president secretary Maira Paibi Ima Singh amadi tongan ba institution singi oja singna mapumoina sarugyaki hauki bilisingani kungamari masukun manga matamasidagi manipur gi tongan ba institution singda mahitamduna leiriba mahiroi singna wakal jungshin aduna Students Federation of 𝐶𝐞𝐰𝐬 asibo semgatnaba amadi mahiroi khunagi yaifenaba khanduna hotnarakpani hauzik oriba 𝐶𝐞𝐰𝐬 education sector singda mahiroi singi environment scenario sing asibu yenglaga matam chana chare khanna safongbani haina Students Federation of 𝐶𝐞𝐰𝐬 ki maikedagi thadorokpa cherol amada fongdurakli Hokiba 2023 tagi horokiba akogi tonga narrative ta chakraba akoi community ki oiba country asina maram oina kasida akoi na ahalaman kyamati leiba manipur leiba business people kyam te pusala kasida makoi ga forum masyam la kasida forum le yana su kula ngami na bagi da lebi kraba matunga akoi ki mahaiba kuna gi oina so leiba inclusive oiba organization ama oina kasida na se manipur thengari ba student ki tonga problems sin se akoi na thengami na bagi da makta panda thamjara kasida hariba Student Federation of 𝐶𝐞𝐰𝐬 SFK lebak mi amna sapong jabi ngasi ko ki sapong sida tongan ba community singdagi khudam moina maitei pangan dagi naga singdagi naga mi barat so muka anan dagi kabui dagi tangkun dagi hariba sing nasina phambu minera matunga ekoi mayam punna organization se ki damakta amadi mahiroi khana ki damakta thabak thor gai kya am tabani hena wasak minate loina na ngasi akoi moto da su adumak yaujaba justice hai basa akoi mahiroi khunai da ngasi tongan ba hiram kaya ma da khudam oina haina kansida akoi private sector da le organized sector amadi unorganized sector sing ngasi da su mahiroi khunai sing ngasi bo akoi na makoi gi right makoi gi justice phangan da ngasi makoi le khudam oina haina kansida thabak kan suko matam da makoi na matam hene diswan ba to bu akoi gi bibam phokwa akoi kusuma na se wan bibi ra kan sida mahaibai singi matala la se ngasi dagi hora kan sida Students Federation of 𝐶𝐞𝐰𝐬 SFK na sujoi chodana khongpam chena lebi na kan da koi khengna kan da mahaibai singi justice sujoi chodana phangani hai se lebak miyam da Students Federation of 𝐶𝐞𝐰𝐬 SFK na lebak miyam da haukiba numita minuthongdagina new jekon fawgi lambi se mudabagi matangda media da fongdokiba wafamgi matangda hakimna sengdok warol thamlakli mahaki sengdok warol aduda mahagna MLA ga mari leinade haina thamkiba adu aranba wafamni haina sengdorakli ngarangi minuthong dagina new jekon fawgi lambi yamna phim phataba na leiri bisida tikoi lambi thingbi hong changselinge da akoi press report ama tawjekibada aduda soikiba wahi ama ina hajekibada MLA ga karigumba mari amta leinadi na hajekiba wahi to tasengna mado aran bani soikibani MLA na haibirapada akoi mari leinaba authority singda MLA na approach tawge aduga thuna semanana ba tawji haina hairakpani madugi tamakta ngapi kani mayamda Heritage Complex of 𝐻𝐸𝐬 Eco Park 𝐶𝐞𝐰𝐬 Heritage Complex cha Professor 𝐵𝐴𝐿 𝐶𝐶 Memorial Block inauguration tawkri Greening the Rocks of 𝐻𝐸𝐬 support tawba oina leikhiraba Professor 𝐵𝐿 𝐶𝐶 gi machanupana Professor Ravindra 𝐶𝐶 na sponsor tawduna Professor N Mohilal Maitai Dean of Life Science Manipur University na Memorial Block adu inaugurate tawki Thoramatuda S Bubol Secretary BNet Manipur amadi KSH Surjit Secretary ADAMS 𝐶𝐞𝐲 sarugyaki plant one which is also called Phivia. Following this, the UCSF Medical Center, his family by his side, active as usual, and in the midst of traveling
his death was sudden and unexpected, but Barras had been recently diagnosed with idiopathic pulmonary fibrosis and died due to complications related to influenza. Born in Peshawar in former British India, Barras moved to India during partition and spent his early years there before immigrating to the United States to pursue a doctorate in nuclear engineering at UC Berkeley. Handak chahigi bosem amadi kosem lauba examination da position yarokpa amadi mark wangna pass chawklaba mahiroi sing opagi thoram ama pangtokre. Chahi khudingi position holder amadi mark wangna pass chawba mahiroi sing leptana puthokliba school ama oriba heritage canvan ki mahiroi sing opagi thoram adu school asigi Haram da leiba campus number 3 da pangtokhi. Kitambi Kawambam. She is for the 19th rank, and then she has been given the prize by the 2 lakhs. Thank you so much. I'd like to thank our parents, the teachers, and the well-wishers, and the students as well. Thank you so much, parents, for showing us the confidence in us to send the students. We thank you so much for showing that interest in us. It gives us that moral courage for us to do better and better, and I'm sure we'll not let you down. Please continue showing us up. And then the teachers, you have done very well. Congratulations. The period of where we are all goes to you, and the students. Yes, we have to work hard to be where we are, and there's nothing like work hard. Have a dream and chase it. Don't. Young Progress Club YPC Tagyal Kolom Laikai Imphal gi member oirambada natana club asida football player ama oina su leiramba Fizam Devin Singna manung matam chadana laikidabada club asina awaba fongdorakli loinana minute ani 2 minute leptuna laikidrabagi mafamda ikai kumnabo utki amadi imung manungi awabada su saruk yarakli. Sangai Service Private Limited ki Nipan Subra Foundation Day pangthokre All Lambulan Dalaiba Hotel and Molesta pangthokiba thoramaduda Larenjam Telhaiba Luwang Managing Director Ningomam Hemantakumar Chief Editor Wail Kati Raina Ngangum Corporate Trainer Chongtham Victor Advocate Anjam Irom Head Office HR Maishnam Momocha Operation Manager Laichombam Krishnadeva Chairman Laichombam Ongbi Moirangtim Helenana Chingba Saruyaki. Nasi ihan han bo ini head foundation di wena pakut jam sangai services di motor se kai no hai ba matam apoi na pizza ba services sing se sumna ka ki yellow meat depend ko ba only yellow meat khatam hai ba tare indigenous people the content services sing se provide to jani plus only integrated manipur area si khatam da to jani manipur ki outsider da ko focus to jani maram di main pandam di kai no hai ba matam the state economy se ultimately sonthare supam no kam khandana leiba ai samak su na ha ma oina hai ba tare unemployment youth se automatic masing yang pada malam wala kada supang nomam khanda se kita to mag wala ragadi supang nomam khanda ragadi hai to na thara chawa pipa thidana service se 2018 gi june tha de ho sarkar ni ase abo ko mon min pan lak su ni adugi ba thoi ba fam la ga sin di ba pi ba thoi mien sin bu su kai pa na Aroy bada maroy ba pau amuhana. Nagat hostess charuke chumbawal fanghalu haina ansam sinduna wakai khongjang chatkri. Amasung Aramba Tengo gi thomi on fazin khibagi bayokta tonga ba maikai kaya dagi yaning da fongdorakli. Norris Window TV na sandok chariba nimidangi manipuri pau matanga siloshin jari miyeng tabiri bapom na mapu ambuka sohana khurum jari.
Manipur University of Culture Palace Compound की academic session English Singani Kungetari की National Education Policy 2020 की मखादा 4th year BA degree program की online application form थाबा हौसले पिजरिबा course सिंगी BA in dance, BA in music, Manipuri folk and traditional music, Hindustani music, BA in Thangta, BA in theatre, BA in Sankirtana, BA in Umanglai Harauba, BA in Travel Studies, BA in Visual Arts. Hairiba coursing asigi form thajinbagi matam June gitang tara dagi kunni tare fawba oizagini. Akupa marol gidamak ekagi website www.nuc.ac.in da janglaga khandiba yadani. Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher अमसुंग Experience leiraba miyoi singna apply taubiba yagani. Hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikoigi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV building hata New Chikon Road Imphal East Manipur da lengsin birau.